Nogosemeri kwane no mwanjumuri nigo gwatwarira ituko rya ngirigia nekerera ituko rya Jumamosi ikendi ngia insemerituna abange rero richikambi cyare kohera abande nabarakore echikambi rero cyare kohera ase chikanza ao anene ase kaniseriye ke Adventist nogosemeri kwane na ituko rya nigo rya ngiri toere nande na kware ndi ase amangana ya maya yenze yemo yabona marokero chitariki kianda motinyino gotano kabiro mwaka 2022 na mange na kware ni ase mesega no kubori kwane na ikaranso ikerinde nkwerere arito gosangirwa rya gakete kaboni gasichinkorwa cingongo inye chense irianyi moja sugusu amo nabusongo yogonkonya somo no rwe manyererio nigakorwa chosho uta niriane Brighton Makoli. Ayense ya muhni toko ya jaga kurwa sebunge ya borabu yigo toka se kaunti Nyamira asebona bamenyi kurwa sensemo ya Nyaronde na Matutu banyarire bakwe murungania anene ekero bagote abuna mbaringi mbanya konyora kipasali anene cyoko somya bana babo asebogo bamokiri oboteneri bwa CDF bwa sensemeyo rabateruna nonye bare ko toma maboli yokwe ukibese cywirinda abana babanyare bakoenda eskuru niga maboli abo ari gutumira enyasi muri kwito Vincent Nyanja ni gaika senseme yino utore ni roboti irokubwatia akini emyaka ya etebere toli koigu nonye naso kogenda siachiete gocha kobwa mona igoro yechi parcel abu no totaite bono tokonye abuongati yabamenye kurwensemo ya Matutu na Nyaronde bunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira bakwe murunganiryo goterwa gweji basari asenga kentambe abana cintakana gotakonywa ngati yemechando baganiri koligereriwa ntubwata abana cintakana to tenenerete togosomya twate biguichoria twaichoria imbuya twaire bintu bakanyamira lakini no nkorwa bunyamira koira ni gotoiraneria binte bitwarigete mbana gotoiraneria kose baje batotenga bali mwabwata bana chitakana mwichoretie mutakeira segete ekintu ana gokeigwa mpaka sai na apply sipati abuna ndento bwate chiempi bari bago chabato ngaina batataingo bakonye tore bako erari bagweterani gokatija bagakaboi go batebire baganeti oburayo buya sebunge ya Burabu nakorokano komwakire koko oyo koligie kergo kigwetere kiama gya upia Davis Obiero omanyakanete buna obiz ekero kale mogo siberania mobere na bantu litwale go siberania mobere wasiba kwere ryo yonde igotogo tebiguga togo sali bintu byaye bonto mogo sibani koma mabe Mbro chinga Obiero minto mweshimiwa ochiego tosibia mabere Voigo bamenyi benseme yoni go baichaneire kwirana nse kwebirengo byobochenu okubura kwa mariogo gati ya Yande anene nsemo ya Matutu mna Matutu ntobwate shida sana moso the dispensary tobwate rogorogaiga ekerto kwenda orone kereto kwa uki chine tikitariba yose nario kwenda kwa manyaobe ntobwate nyakitari rogora abantu abange kera bana bakorwaranga imakwenda yese kijauri ya yumbasa ase chinga kyo gari ni gari reira yogo chikobekerania magendra amenyi bensemeyo aise go choro uno mubunge oburabu asobo chori buri bosio na igure mubwate mechando ya nyagitari enyagitari ekena mwangere chikura na irobo gambi I will make sure to anyore enough staff na igure ntobwate chi eshida chipara se constituency yetu I promise you kingo sobo gambi we will make sure chipare chicharosi twabekire era mitaibo nandi na igure mubwate shida ya amariogo I will make sure iga twarosirige tu Kenya gitari ase muranya konyora access ya bantu ba Matutu na Nyaronde taribo nandi market ya Kijauri na eronto wane to encourage iga torosie market ito ga Nyaronde taribo nchega kigento ko basamo ngamagoro tubwatere ni sabari mna tuanse kewe kachitariki 8 wono Davis Ogari omanyakante buno obiza nigo aburi amenyi bensemo ya Burabu kumubwatia sobo chori buri bosio ko report ya Ndizi TV kurose bunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira iriterane nkoro kwa Vincent Onyancha Kurwa senseme ya Burabu nigo tokwirino ikase kaunti ya Kisii asito ikase nsemo ya Nyanjwa asibona musubati yo manyariga kubikwa byara maega yo gutoka nebintu byoboibi kubatkana no banyanyimba kurwa senseme nigo batebedemna nigo bamunariti musubati yo maega yo kwiwe monyo kurwa samenyi benseme yo abukonya be murunga nebintu byabo byanyarire bikoibwa korengano roboti nigo musubati yanyate kagotoka nebintu aho ebikagiribuna nigo byebetu kurwa sensemo ya Nyanjwa amona daraja mbiri musubati gusumuri kwito Frida Kerubo nigatwari roboti rokubwatia
Abanyanyimbo ba Kitutu Central imeyomo chobosongo nigo banalia bakagero boboibi korwa chinsemo cha nyanjo na boigo daraja 2 mayaga yogo toka ne binto byoboibi. Na tumekuwa tukipanga kwa muda mrefu. Jana tukapata habari information ya kwamba iko suspects ambao wako na vitu kwa manyumba zao ambazo wako na vitu ya inashukia kwamba zimeibiwa si zao. Tukapanga mikakati na officers wangu ikiongozwa na Deputy OCS hapa Nyanjwa Police Station. Kaenda kwa hizo manyumba kuangalia, tukapata hizo vitu ambazo tuna suspect ya kwamba zimeibiwa kwa hizo manyumba. Umusubati oyomo oyore omukagerwa niganyora nebintu bya nyomba bune metungi ye gasi TV chi refrigerators chisimi chi radio amo nebitamba bya bolere ebikageire koibwa korwa ase abamenyi bensemeyo. Na hizo bidhaa ziko hapa nje ya police station na tunaamini ya kwamba zimeibiwa kweli kwa hizi manyumba. Wale wanalalamika wamekuwa report kwetu. Tukaweza kupata mshukiwa moja na wengine wakatoroka. Tuko na mshukiwa moja mama ambaye anaishi area daraja 2, hali hizo bidhaa zimetolewa na wengine wakatoroka. Na tunapanga ili aweze kufikishwa kotini ajibu mashtaka, na wengine wale litoroka tunaendelea kuwasaka. Omo Sub-County Police Commander Anton Kiter nigate babuna abamenyi bensemeyo babere bakwemurungania sege kegetambe kubwatekana n'obwebi bwabere bokoenekigwa ase kerengo keigoro. Hapo awali tumekuwa na malalamiko kutoka wananchi ya kwamba manyumba yao yanafunjwa usiku na mchana na mali yao zinaibiwa kwa hizo manyumba. Baada ya kupata hiyo ripoti, tukaweka mikakati yetu kuhakikisha kwamba hiyo mambo ya wizi ama ufunjaji wa manyumba ya usiku imekomeshwa. Magega yoko bwaterana na serikali na boigo abanyakenyoro mbaga bakumera ebinto bikekolende abakagero bande nigo bachi bichuko. Bono nigo aenekeiri abamenyi bensemeyo gochigokora obotuki na boigo kobeka obolendi bwekerengo keigoro mono. Jambo lingine ni kwamba nataka kuwaonya wale wanahusika na hiyo kasi ya wizi na ufunjaji wa manyumba. Tutawaendea, lazima tutawashika wote. Tunajua wao, tunaendea tu polepole mpaka tushika wote. Wale wako na tabia kama hiyo wakome. Tunaambia wao wakome. La sio hivyo watakutana na sheria. Frida Kerubo, Ndizi TV. Unenjere ya moyo kwiroberi gocha sobo chore wonne bu mwaka yoiga nigo bona abanyanyimbo kurwase county ya Kisii tukuranya abanyara bakonyora maigerio anene ngakibaraji kwetanga gosinga kibago chikobore chiburaburu kiranyara chigo ateka kurwa sobo chore wonne bu mwaka oyoiga maigerio ayu aragwa no police commander bu county ya Kisii France Koli nigate abuna nigo bachakira maigerio ayu eri kweroberia naki baranyare bagoseberan chiburaburu kiranyara chigwateka ekarotoko sobo chori osekarutwa kwira bachori ubu mwaka oyoiga na ikasense meina ukwaria ni roboti irokubwatia ekerobono tokwyaria ni gocha sobo chori obonne bu mwaka oyoiga ni igo ebyombe ao bigendete kuyarigania na kubeke meroberi ya bene kwena kiuna obachori obu kiro monto ne yariganiti mono gocha sobo chori obu ase county ya Kisii anene ensemerie teneto bolendi gekuragwa no county police commander France Koli nigo bachakira maigeri gocha sabanyanyimbo hamone byombe binde eri kwene kiuna ngakibarachi gwetanga kurwasi chiburaburu chirateke keroto kwenda sobocholi gosetu akorire obocholi obuo asiri tukura lero niga maigeri ayo akorekana asegeti kya Gusii Stadium tu ameanguka iko haja ya kuweka rungu ati awe mfano
ase abanyanyimbo koru ase kaunti ya Kisii banyara bagwikirana goligo chaka maigeria yunga kibaraji kwene kibuna ngotanga bari chiburaburu jaji watega ekero to kwenda sobochori gositwa korire obochori obo Waigabali kibamangana mbaikirana asensemeyo na barabo konyora amaigeria yo ekero chiburaburu chiratege ninge batakere gokora erigwetanga gotaba asensemeriende baranyare bagotigerwa chingoma France Goli nigatebruna enere njire yemo yo kwiroberia anene asabanyanyimbo be county ya Kisii Boigo Goli nigamentiruna nonye nabali kibamangana mbatakere konyora ebintu biribire abatange ekero chiburaburu chiranya chiwateka asechinsemo Media houses should make sure they have provided those safety gears to their members. You don't know anything, anything can happen. In this country where sometimes we've experienced terrorism before. Kulende nigo koria teabuna amaigeri aya tali nigo balengete buna neseyira chwateka kulende nenchire yamo yo kwebeka hange na kweroberia kocha sobo cholyo bonne bo mwaka oyoiga. We've been here since morning rehearsing and checking on the level of preparedness and our capacity to manage crowds at times when there is disorder or lawlessness. And as usual, we police officers are supposed to be rehearsing and checking if there are gaps and to mitigate them immediately. And today we involved all the stakeholders. We did rehearsals with members of the fourth estate because we realized that their safety is key in terms of the procedures that are there when there is lawlessness. Guriboteri ikataseni Ndizi TV kurwa segeti Kyagusi Stadium iritariane Brighton Makoli. Hei njire yamo yo koro kibunanga kensi ya Kenya ndete kweri ngo cha sobochori bonne bu mwaka oyuga gutika no roboti oru ningo kuira go ikasensemo yabakanzura bari bakabera bakanzura ime yorgongo rwaguzi nikabona banyare bakuboria serikali kubanyurana ko ba EBS yabo bakorerete emirimo aso gukwana ritukurero ime yo mubuganyo yo mase county ya Kisii nigo bateruna barabo nigo bakumusira umurayi w'ikyamagyude murera murudinga iriko umurayi gatano bwense ya Kenya sijinga giye nigo bona banyara bakubolda buna anyarega kwene kerigisa gupima gusi buna barai bari bare sobokorera bwe serikali na serikali ya Jubilee bari baraba gusingo kibare gotikarasi cyobisi ekero murayo yaraire koba murayo gatanense ya Kenya birenga tuate birenga number 1 ntobwatisie omo president yito gojo moya oyoro gatano no mokonyo Martha Karua namba ibere tuate bire muna omo gusi Muna mogusia community ya bagusi intumuna forma council asitu asoya seke ombekyo igotoko gikeria amangana akorekana ekere omo deputy president ujikoba ajeta ya bosongo twayagikeri mono sana namba isato twatebire nga abantu bonsi bali jigasi yawao bakora una uyu minto Fred Matiangi uyu minto secretary Susan Mochache na solicitor general Kenny na abande tobe assured na oyo president yegoje kuraira amuro dinga nganaji ko bariteini ase biroge byabo namba ya gatano twatebire nga emerati yonsi yare kokoroswa ki project kya koroswa ne serikali ya Uhuru Kenyatta president kibe kiko tabokiwa na Raila Amolo Odinga namba isano twatebire twaborie president yeito Uhuru Muigai Kenyatta arilisie token ya bakansula eri yaite tuwe tutarayika gikura cye tariki kyanda mutinyo 8 twakorire togoteba bonsi abakuri gikura batuare omoremba sokuri gikura kongorana ko bese ko bororo igoto ko mo request 9 twatu akikishire mune community yo mogusi ngebirogo byabagusi biri bichorire na Uhuru Muigai Kenyatta mbi retained puna bona ru assurance Ochiase Omweshimiwa Wikiriwo Paranya to be the Minister for Finance in Kenya for his government na Omweshimiwa Ali Hassan Cho Mombasa una Minister ya Lands. Sisi tuko Azimio undani kabisa. Honorable Raila Amolo Odinga tunataka aone vijana wetu wale kazini wale wako na viti
awahakikishie ya kwamba kabla tushaenda uchaguzi, awahakikishie ya kwamba watakaa hapo kwa hii serikali yake inakuja, kwa maana sisi tuko damu ndani ya Azimio. Kabla hatuchaenda uchaguzi, president wetu tafadhali afanye hima, ile pesa tulipewa ya token ilipitisha na maseneta wetu, afanye isima yake, aite wa councillors wote Kenya mzima, wale wa samani, ili tuende kwake tumuone yeye mwenyewe. Asinga gejeje yokori kero kyobo chombe ime ya West Mugirango sikia West Mugirango Steven Mogaka amo na omo wakil Danson Omali nigo obaire ngane yo gosira sabateruna nerebuya aba kanzora abo bakoro wa kibese ekero bali bande be serikali usaba korre be serikali bali bali tayede usiba tikete mirimo barokanina bairwe engeri yabo ase meeting ye aba councilor aba choretwe gakibatana wakanu pension emyake ye yonse amachika Kenya buna mumanyeta goteba ekebungo gya 27 gye katiba yaito igegoteba kero monta akorerwe ebinto birengana ina sense ya Kenya. Abachumbe bachoretwe asetebe pamoja na bakansora pake president yachoretwe na bakansora asetebe paka baba oretetwe ne handshake bonse pia abo bakaniruki pension kyabo bakire kurende mechi yabo igo twacha gotebanga ekero togochigwaka chikureki na kubwa mone petition yaba councilor banja aretetwe pake senate yeganchirwa tigo mo president bwense abo mo president asainia mangana yo abagaka abanabangina babaka no pension kyabo bagenda kwegurira councillors bonse piba bichira retirement basikwe asogwa kanwa nibeli yabo ya pension ya tatu ne Senate. By unanimous decision, all of them, as you can see them, are in Azimio. Ukweli ama si ukweli? Ukweli. Number 2, they have condemned viciously the attack that was done to Mother Karua when she visited our city, Kisii City, and they condemn that. Ukweli ama si ukweli? Third, we are demanding, and they have demanded as the community, that all their sons and daughters, starting from Dr. Fred Matiang'i, be retained in the Ministry of Interior under the leadership of the 5th President, Raila Amolo Odinga. Ukweli si ukweli? Siasa chomo was mura moja niko chagendra kubata inzea sensemeria Western ya nene karobale nkasi kaunti ya Kakamega kukwana senseme yomo konyi bomo was mura moja gose uyo choru uchiko bomo konyi bomo was mura moja matakarua niko atebirumna Kenya ni geta konyo rumura yumuya ori ora konyi nsi ya Kenya ase ko yakine kurwa birengo oyekire matakarua nigatebuna Umugaka Raila Amolo Odinga nero isaine kujikora ensi ya Kenya soka umara yugatano wense ya Kenya. Tunahitaji mzee amekomaa kimipango, mzee hana chuki, mzee ambaye ana uongozi wa kuunganisha na kufaidi wa Kenya wote, na sio mwingine ni Raila. Tulipopata uhuru nchi yetu ilikuwa pabaya na ilihitaji mzee amekomaa. Safari hiyo tukapata mzee Jomo Kenyatta. Safari ya pili tukipata ukombozi wa pili tulikuwa pabaya na mnakumbuka hata kiuchumi. Tukapata mzee Kibaki ambaye Raila mwenyewe ndiye aliongoza wa Kenya kusema Kibaki tosha. Sio serikali ilitufaidi na uchumi ukainuka. Safari hii gharama ya maisha iko juu, maneno mengi iko pabaya. Tunahitaji mzee wetu ambaye amekomaa kisiasa, baba wa mipango, baba mzalendo, baba mchapakazi, na ni Raila Amolo Odinga. Wengine wangoje nafasi yao watakapokuwa wamekomaa. Vile yeye ni kiongozi amefanya nini? Mnaweza fikiria mnamjua kinara wangu, lakini hebu ni waelezee.
wakati tulipoingia kwa serikali akapewa wizara ya barabara. Zilikuwa zimezoroteka mashimo. Akafanya ukarabati, akaanza barabara mpya, akaweka design hata barabara za gorofa mnaziona kwa matauni kubwa ya Kenya. Ni kweli au si kweli? Boigo habara ibekirana se nseme yugo saso kumwakireko kumuraibekia magyo mrera murodinga igati iyo mugabana bwe county Mombasa Hassan Joe amona baraibande abana babate abana Raila nero isaine asibirenge bigoro mono na hande nero ratori Kenya konyora ase yanyadireke usarika nigo Joe na barayabande bate abuna osibaro kana bakomoji umuraibekia makya UDA oyibigoro mokonyi bu muraibwenze William Ruto asibate abuna tabwati sera chinde chonsi aranyara kokonya bakenya ase amatukare bosyo. Nataka niwakumbushe, the only time and the only time ambaye the Luhya nation ilikuwa katikati ya serikali ni wakati Raila Odinga alikuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Tukubaliane, katika serikali ya Raila Odinga kulikuwa na Musalia Mudavadi, deputy prime minister, waziri Fred Gumo, hiyo serikali. Polo Tuoma, hiyo serikali. Ken Marende, hiyo serikali. Ababu na Mwamba, hiyo serikali. Tutapatana paka hapo. Nimemtaja Fred Gumo, alikuwa kwa hiyo serikali. Kangati, hiyo serikali na wengine wengi. Nataka niwaulize wana Kakamega. Nataka niwaulize, nitajieni mtu mmoja, hata si mmoja, mtu nusu tu, ambaye anatoka huku na yuko serikali kwa sababu William Ruto amempatia nafasi. Yuko siku hii mwezi ujao tutaingia kwa debe. Kura zetu zote tutaweka kwa upande wa rais. Tutapigia nani? Raila Amolo Odinga. Fika kina mama mjunge na mama mwenzenu ambaye amekuwa mkakamavu, mwanasheria kama mimi ambao ako na ukakamavu na tena achezi kwa kazi, avumilii wezi, na Raila amempatia kazi ya katiba kuleta mageuzi ya kweli ya katiba. Wangapi wanamuunga Raila na Martha? Nataka nione hiyo. Obomo bwa Kenya Kwanza na barabu kura abantu muraibekia makya UDA baigoro mokonyi bo muraibwenze Dr. William Ruto nere nigo barenga sensemo ya nigo barenga se county Turkana asina borba endera kuyakira ekokase Ruto hanyarakaote abuna oyeno ro mwaka bwo koreta monjirori ekirabuli aba Kenya nene abamenyi benseme ya Turkana gochikomwa magoro na gosoa gosikuire kirukyo burai kwa bo murayo gatano bwenze yeito ya Kenya teturayo ngakiruto hanyarakao kwa na sensemo ya Turkana. Kanirudie niseme ya kwamba Wakenya, bwana kitendawili asiwatishe na mambo ya fujo na kupiganisha Wakenya. Hiyo mambo ilikwisha. Hakuna mtu tena atapigana katika taifa letu la Kenya. Tutakuwa na uchaguzi wa kidemokrasia na kila Mkenya atapata nafasi ya kumchagua mtu ambaye anampenda, na tutapeleka taifa letu mbele Kenya. Huyo bwana kitendawili akijaribu kuleta fujo, tutamuweka kwa wheelbarrow na tumusukume mbio mpaka Bondo aende hapo muziki. Ama mnasemaje? Watu wala hivi. Tumutanisaidia tuweke hii mtu kwa wheelbarrow. Na tutatafuta ile wheelbarrow iko mguu kubwa, ndio itembee haraka. Tumetembea Kenya mzima na Wakenya wameamua ya kwamba siasa ya vitisho na siasa ya utapeli, siasa ya madharau, siasa ya kukoseana heshima lazima itakwisha. Hekero tukarita senseme ya siasa hoyo lingete kuriye kiro kibura ibwense oromote Ruben Kigame nigobona niganyarika kuburi kyombe kirkyo bochoria mone chimbibe IBC kumwanjira elikoriye kiro kiasate bruna nigabata marama yago cha saba Kenya nigateberuna inatago chikoba setebe nigera chikobo boso kubonene karase meretune Kigame nigasemretuna ekyombe kyo bochoria mone chimbibe kikumwanjira kuriye kiro kibura ibwense nigago jama ga yekyombe kyo gotamwanjira anekara kandebuna Kigame tanyarede kago ikera na marago na machikali abekiri nikyombe kikyo bachoremo nejimbebe IBC. Tunaamini Mungu na tunaamini kwamba wananchi watatusaidia kushinikiza kwamba sisi ambao tunataka kutetea mwananchi kweli
tuwe kwa ballot. Afadhali tukataliwe na mwananchi, lakini tusikataliwe na IEBC, kwa sababu IEBC haina kura. IEBC haina uwezo wa kuwapa wananchi viongozi. Ni wananchi ndio wanafaa kuamua Kigame ama Wajakoya. Waamue ni Kigame ama Ruto, ama ni Kigame au Raila, ama Kigame ama Mwaura. Roboti Ruben Kigame nongo ikomweli wa mangana itama yense ya mayabana marwaba kunego taina buhati tariki ke koroga chinse to ni goch konyora na John Kebati enda koretera mangana maya bana endete kwatu kemina isko yagusi elinda mayo kwero ikasomoro bweke umbu asobotko bwalero kero litkurira Jumamosi botambe ni gokumena nera somoro bweke umbu kole ni gakora gosomera mangana maya mako gotambo ki ikasomoro bweke umbu ngoko serera kabwate asomoro bweke umbu ni gabwate Alfred Nemo oikonye ore omokonyi ase kiamageri kia Kenya National Congress ose oimanso ni oyongo nyamwaya babwatanete gochikurie gerokyo gavana ase county ya Kisii kurende asema tukabera aitire ndemo ni ganyara kawe sokya kurwase ekiombe kyo gose ni ganyara kakora lebuna ere osokire tari gochikumubwate sia oyongo nyamwaya na batabuna ni gochikumubwate simbarati oyo kurigero kyo gavana ase ekiama kia ODM rero botukobwa rero ndojikwenekiwa gose na jiko twenekeria ingi kirira akanganya kurwase obomo bekero ochikumerana na John Kebati asomoro beribweke umbu gona kumanyiro no magani bweri tukoria rero ni gara Alfred Ndemo oikonye oromo konyi omanso ni oyongo nyamwaya kone na ateba buna obwatukire nando chire komo sira simbarati na to ere na gototebi kero chinga gichigo ikangi kyagerede akaruororo na ndaga swase obomo osaga swase kiama kerio DM gosiko komo sira simbarati obwate tariki toska Ndizi TV nigo yakorobererie mangana maya asobot kubwalera kero gochikwe manya na ndekero siasa gendete kwene kiwaimwe na isko yorongo rwagusigo obwate tariki toska ngo chari chigoro chiseto andi chiseto nenu swa kwiri ikase emoroberi bweke umbu inje nango ikerabo mwerio inje tonyorane naye litukuria chimatata somoroberi bwe ensa kyamambia tomache kurire Ndizi TV ne robo ansuma gusiyo yorenga somuntu we manyererio ni yakurukwa Joshua Uta no yo enekibena mario gine chibichago jira senjere abene ni yakurukwa Musa James Nigeria ne Brighton Makoli twarobulirubya no botukobya na sabengia bye bye. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokora